Mark Zukerberg, umwe mu batangije imwe mu mbuga nkoranyambaga izwi nka Facebook, akaba yararetse kwiga ubwo yaragize umwaka ubanziriza uwa nyuma wa kaminuza kugira ngo ahe umwanya uhagije umushinga we yari yaratangiye gukoraho waje kwaguka kugeza aho ukurikirwa n'ibihumbi by'abantu byahinduye umuherwe Mark Zukerberg. Ivuka rya Facebook ryagaragaye muri filime yasohotse mu mwaka wa 2010 yiswe The Social Network. Murakaza neza kuri Byinshi TV, njye aya mateka ndi Francis Karamutsa. Mark Zukerberg yavutse tariki 14 Gicurasi mu 1984 muri White Plains, New York. Avukira mu muryango ushoboye kandi w'impuguke, yarerewe hafi y'agace kazwi nka Dock Ferry. Se uzwi ku izina rya Edward Zukerberg wakoraga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo bwari bwegereye aho bari batuye. Nyina kandi wakoraga akazi ko gufasha abarwayi bafite ibibazo byo mu mutwe. Mbere yuko bibaruka abavandimwe bane bandi ba Zukerberg aribo Mark, Randy, Donna na Ariel. Ubumenyi bw'ikoranabuhanga bwa Mark Zukerberg bwakomeje kugenda bufata indi ntera mu myaka ye mito cyane, aho yari afite imyaka 12 gusa. Yagiye ahanga amwe mu maprogaramu yagiye yifashishwa mu muryango we mu kazi kabo no mu buzima bwabo bwa buri munsi. Urugero, yitwa Zukernet yifashishwaga cyane mu itumanaho hagati y'umuryango hamwe n'inshuti ze. Yahanze imikino mudasobwa yo kwishimisha. Mu magambo yavuze ati, nari mfite inshuti nyinshi z'abahanzi bazaga ahundi kenshi tugashushanya tugahangamwe imikino. Mu rwego rwo gushyigikira umuhate wa Mark Zukerberg, ababyeyi be bamushakiye umwarimu David Newman wo kumufasha rimwe mu cyumweru. Uwo mwarimu yaje kubwira itangazamakuru ko bitari byoroshye gufasha intiti nka Zukerberg wahoraga yihugura aho yari yatangiye amasomo muri kaminuza ya Massey mu gihe kimwe. Mark Zukerberg yaje kwiga mu ishuri rya Exeter Academy, ishami ry'ishuri ryihariye mu gutegura abanyeshuri muri New Hampshire, aho yaje kugaragaza impano ye mu mukino uzwi nka fencing, aho yaje kuba kapiteni w'ikipe y'icyo kigo. Aza kugenda atsinda neza amasomo y'ubuvanganzo. Mark Zukerberg yakomeje gutera imbere mu byerekeye mudasobwa, akomeza guhanga porogaramu zitandukanye. Akiri mu mashuri yahanze Sonorous software ya Pandora ifashishwaga mu bijyanye na muzika. Ibigo byinshi birimo ibyitwa Auro na Microsoft byagaragaje ubushake bwo kugura iyo software no guha akazi iyo ngimbi mbere yuko isoza amasomo, ariko Mark Zukerberg arabihakana. Amaze kubona impamyabumenyi yo muri Exeter mu mwaka wa 2002, Mark yinjiye muri kaminuza ya Harvard. Asoje umwaka wa gatatu, Mark Zukerberg yaje kuva mu ishuri atangira gushira umwanya we wose n'imbaraga mu kigo cye gisha cyitwa The Facebook. Mu mwaka wa gatatu w'amashuri mu ishuri rikomeye, yaramaze kumenyekanaho ubudahangarwa mu guhanga software mu kigo. Muri icyo gihe yahanze porogaramu yise Cosmos yafashaga abanyeshuri mu guhitamo amasomo yabo hifashishijwe amahitamo abandi bakoze bahitamo amasomo. Yahanze kandi ikitwa Facemash yafashaga abayikoresha kugereranya amafoto y'abanyeshuri babiri bakabasha guhitamo ugaragara neza kurusha undi. Iyo porogaramu yaje kwamamara bikomeye mu kigo, ariko ubuyobozi bw'ikigo buza kuyihagarika kubera ko yakoreshwaga mu buryo butaboneye. Hagendeye ku kwamamara kw'imishinga yakoze, abanyeshuri bagenzi be batatu, Divya Narendra n'impanga Cameron na Taylor Winklevoss, baramushatse kugira ngo bakorane ku gitekerezo cy'umuyoboro nkoranyambaga bawita Harvard Connection. Uru rubuga rwatunganije gukoresha amakuru y'imbuga z'abanyeshuri aho bamenyanira cyangwa baganirira. Mark Zukerberg yabemereye kubafasha kuri uwo mushinga, ariko nyuma arabasiga ajya gukora ku rubuga rwe bwite ariko The Facebook. Mark Zukerberg n'inshuti ze Dusty Maskovitz, Chris Hugh na Edward Savale bahanze The Facebook, urubuga rufasha abarukoresha gushiraho imyirondoro yabo, amafoto no kuganira hagati y'abarukoresha. Iri tsinda ryakoreraga mu cyumba muri kaminuza ya Harvard kugeza mu 2004. Muri mwaka Mark yaretse ishuri hanyuma yimurira kampani ye muri Palo Alto muri California. Mu mpera z'2004, Facebook yari imaze kugira miliyoni 1 y'abayikoresha. Mu 2005, ikigo cya Mark Zukerberg cyahawe inkunga ikomeye y'ikigo kizwi nka Venture Capital Firm Accel Partners. Accel bashoye miliyoni 10.7 z'amadolari muri Facebook yakoreshwaga n'abazi nka Ivy League student cyangwa abanyeshuri bo mu bigo bya Ivy League harimo na Harvard n'ibindi. Kampani ya Mark Zukerberg yaje guha uburenganzira izindi kaminuza, ayisumbuye n'amashuri mpuzamahanga, byazamuye abakoresha Facebook kuri miliyoni 5.5 mu Kuboza 2005. Urubuga rwatangiye gukurura ibindi bigo byashaka kwamamaza kuri urwo rubuga nkoranyambaga ruzwi cyane. Mark Zukerberg yagiye yanga ubusabe bwa bimwe mu bigo bikomeye ku isi nka Yahoo na MTV Network, ahubwo arushaho kwagura urubuga rwe no gufungura umushinga we kuwuteza imbere, ari nako anongeramwe ibintu bitandukanye. Mu 2010, The Social Network ni filime yanditswe n'uwitwa Aaron Sorkin yarasohotse, yaje guhabwa ibihembo 8. Ikaba yari filime yakozwe igendewe ku gitekerezo cyari mu gitabo cyitwa The Accidental Billionaires cy'uwitwa Ben Mesrich, yanditse mu mwaka wa 2009.
bivuga ko mu gitabo The Accidental Billionaires Ben Mezrich yavugaga ku buzima bwa Mark Zukerberg aho yakoresheje ngo ibintu bitabayeho. Rero Mark Zukerberg yaje kubihakana yivuye inyuma mu kiganiro n'umunyamakuru The New Yorker avuga ko ibyari muri iyo filime atari byo, ngo aho bavuga iby'urukundo yabayemo n'umukobwa w'inshuti ye kuva mu mwaka wa 2003, ndetse akana ko atigeze agira ubushake bwo kujya mu tubyiniriro ibyo yise Final Clubs. Mark Zukerberg yongeye kugaruka ku bintu bahagazeho cyane ariko bidafite umumaro, aho bavuga iby'agapira cyangwa t-shirt yahoragamo basa nkaho babinegura bakanabishira muri iyo filime. Ibyo byose ntibyamuciye intege. Mark Zukerberg na Facebook bakomeje gutera imbere kuko mu mwaka wa 2010 ikinyamakuru Time Magazine cyamwanditseho kimwita Person of the Year. Tugenekereje twavuga tuti ni umuntu w'icyitegererezo muri uwo mwaka, ndetse n'icyitwa Vanity Fair cyamwanditseho kimutaka. Mu mwaka wa 2012 Facebook yatanze inkunga ya miliyari 12 z'amadolari bituma iza ku mwanya wa mbere mu bigo byenga bibashije gutanga inkunga ingana icyo, ariko icyo gikorwa cyatumye The Facebook isubira inyuma iramanuka mu bukungu bwayo. Gusa Mark Zukerberg nk'umuyobozi wa The Facebook yagombaga kumenya uko ari bwitware muri iyo situation. Mu mwaka wa 2013 Facebook yaje ku mwanya wa 500 mu bigo bikize ku isi, bituma Mark Zukerberg ku myaka 28 yari afite icyo gihe yitwa umuyobozi muto ukomeye wa mbere ku isi, CEO. Mark Zukerberg yakomeje kugenda avugwaho ibintu bitari byiza nk'umuntu wari utangiye kwamamara. Mu mwaka wa 2018 mu kwezi kwa 7 Mark Zukerberg ku mwanya w'abantu batatu bakize ku isi. Ku itariki 23 Nyakanga 19% by'umutungo wa Facebook byaramanutse mu munsi umwe gusa, nyuma yaje gukomeza kuzamuka bituma Mark Zukerberg akomeza kuba mu bantu bakize ku isi, kuko mu mwaka wa 2019 ikinyamakuru cya Forbes cyashize Mark Zukerberg ku mwanya wa 8 kuri liste y'ababillionaire babo, nyuma y'umuyobozi wa Microsoft ariwe Bill Gates waje ku mwanya wa 2 kuri liste iriho ba Larry Page na Sergey Brin aribo bashinze Google. Icyo gihe Forbes yavuze ko Mark Zukerberg yavuze ko umutungo we wageze kuri miliyari 32 z'amadolari y'abanyamerika. Mu 2019 Kamena Facebook yatangaje ko irimo kwinjira muri business cyitwa cryptocurrency hamwe no kumurika icyitwa Libra, ryari faranga ryari rigiye gutangizwa na Facebook mu rwego rwo kuzamuka k'ubukungu, ndetse bashiraho n'ishami cyangwa itsinda rishinzwe kubikurikirana ryitwa Libra Association, nigizwe n'abahanga mu ikoranabuhanga nka Spotify, Venture Capital Firms nka Anderson Horowitz. Ayo makuru yaje gushira Mark Zukerberg muri Congress agombaga kugira inama atanga imbere ya komite itanga serivisi zijyanye n'ubukungu mu kwezi kwa 10. I actually don't know if Libra is going to work. But I believe that it's important to try new things. Uretse kuba yaratangaga ibyiringiro by'uko Facebook yari kureka uwo mushinga wa Libra Association mu gihe unaniwe, Mark Zukerberg yahaswe ibibazo n'abashiraho amategeko aho bagiye bakomoza kuri Cambridge Analytica fiasco n'ibindi bibazo byagiye bibaho. Mark Zukerberg yaje gushakana na Priscilla Chan, akaba yari umushinwa w'umunyamerika wize ubuganga muri Harvard, abariho bahurira kuva mu mwaka wa 2012. Urukundo rwaje kugera ku nzu zabo zo kubana nyuma y'uko Facebook IPO yayo cyangwa Initial Public Offering ni icyangombwa giha amakampani manini uburenganzira bwo gutanga imigabane. Kuri mariage yabo hari haje abantu 100 ahitwa Palo Alto muri California, aho ibirori byabereye ari naho urugo rwabo ruri. Abashitsi baje bazi ko ari ibirori byo gusoza amashuri yabo, batungurwa no kubona ahubwo ari umunsi wabo wo gusezerana ku bana akaramata. Baje kubyara abakobwa babiri, uwa mbere wavutse yitwa Max wavutse mu Gushyingo tariki 30 2015, n'undi witwa August wavutse Kanama tariki 28 mu 2017. Mark Zukerberg yagaragaye nk'umubyeyi wita ku muryango we, dore ko yagiye abigaragaza kuri Facebook yiwe aho yatangazaga ko agiye mu kiruhuko cy'amezi 2 mu rwego rwo kwakira umwana yabaga byaye. Mark Zukerberg yagiye agaragara cyane mu bikorwa byo gufasha urugero no muri Nzeri 2010 yatanze imfashanyo ingana na miliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika mu gufasha ikigo cya leta muri New Jersey. Hanyuma mu Kuboza 2010 Mark Zukerberg yasinye ikizwi nka Giving Pledge, aho yasezanyaga kuzatanga imfashanyo byibuse 50% by'umutungo we mu bikorwa byo gufasha igihe cyose azaba kiriho. Mu bindi bikorwa yagaragayemo ni mu bikorwa ari kumwe n'abandi baherwe aribo Bill Gates, Warren Buffett na George Lucas. Yaje guhamagarira abandi baguremeza-mirimo bato kugira ngo bitabire ibikorwa byo gufasha mu gihe bakiriho, ngo kuko bazabona ingaruka zabyo. Mu Gushyingo 2015 Mark Zukerberg n'umufasha we Priscilla Chan bongeye kwiyemeza mu Rwandiko bandikiye umwana wabo ko biyemeje gutanga 99% by'umutungo wa Facebook mu gufasha abantu babayeho. Mu magambo yabo bavuze bati, twiyemeje kugira uruhare rwacu twakwita ko ari ruto mu kwiyakira aho abana bose bisanga. Kandi Mark na Chan bongeye kwandika ku rukuta rwa Facebook bagira bati, tuzatanga 99% by'umugabane wacu wa Facebook kugeza ubu ugera kuri miliyari 45 z'amadolari y'abanyamerika, kugira ngo mu gihe turiho twifatanye n'abandi mu guteza imbere isi yacu kubw'urungano rw'ejo hazaza.
muri Nzeri 2016 batangaje ko ikigo cyabo bitiriye Zukerberg Initiative cyangwa CZI kikaba ari ikigo bashiramo imigabane yabo ya Facebook yuko kizashora miliyari 3 z'amadolari y'abanyamerika mu kigo kizaba gishinzwe gukora ubushakashatsi mu gufasha no kurwanya indwara z'abana bakiri bato. Umushakashatsi ku mutsi w'umubiri w'umuntu witwa Kubuzima wo muri The Rockefeller University niwe wagizwe umukuru wa science muri Zukerberg Initiative, ndetse batangaza ishirwaho itangira rya Zukerberg Biohub. Ni ikigo gikora ibijyanye n'ubushakashatsi kigenga giherereye muri San Francisco kizahuriza abahanga mu nzego zitandukanye, kikaba cyashinzwe mu bufatanye na Stanford University, the University of California, San Francisco, Berkeley ndetse na Biohub. Mark Zukerberg warabarirwa ku mutungo ungana na miliyari 75.7 by'amadolari ya Amerika. Isabukuru nziza kuri Mark Zukerberg.